I kao što postoje svetski trendovi u oblasti mode, tako naravno postoje i trendovi u domenu enterijera, odnosno mnogobrojni sajmovi koji se upravo u ovom periodu organizuju širom Evrope. Mi vas slikom i pričom upravo vodimo u Milano kako bismo saznali šta je to inovativno i šta će biti trend kada govorimo o predstojećoj 2019. odnosno 2020. godini. Koji su to noviteti u svetu enterijera? Kakvi će nas trendovi osvežiti sa prvim prolećnim danima kada je opremanje dnevnih soba, trpezarija i terasa u pitanju? Na najprestižnijem svetskom sajmu nameštaja u Milanu, koji se završio pre par dana, nalaze se svi odgovori. Svi poznati svetski brendovi, svi poznati proizvođači svetski nameštaja, aksesoara, znači zidnih obloga, tapeta, rasvete, se skupljaju na jednom mestu i praktično oni se utrkuju ko će da predstavi bolju i lepšu kolekciju, pošto kolekcije koje se predstave na Milanu predstavljaju trendove za narednu godinu. Tako se i ove godine u svetskoj prestonici mode izdvojilo nekoliko specifičnih stilova kada je u pitanju dizajn enterijera. Interesantno je da taj, na primjer, elegantan stil on uvek ostaje onako vanvremenski potpuno i izdvojilo se to da, na primjer, u domenu dnevnog boravka, u dnevnoj zoni u stanovima, sad umesto onih ugaonih garnitura, kako ih mi zovemo, znači ugaone kompozicije za dnevne boravke, oni su, na primjer, sada napravili jedan poznat italijanski brend i izbacio ugaonu kompoziciju koja je zaobljenih ivica potpuno, znači može u nekom kao kružnom obliku. Materijali su, na primjer, sivi, znači sivkasto, bež, i to su neki tonovi koji su onako neke neutralne nijanse da bi taj stil bio potpuno zaokružen. Interesantno je da su, na primjer, te ugaone kompozicije prekinute policama za knjige i uz to se pojavljuju klub stolovi koji su od stakla. Raskošan i glamurozan hollywoodski stil u enterijeru nije ni ove godine zaobišao ovaj prestižni svetski događaj. I tu uglavnom dominiraju neki detalji zlatni i, na primjer, neki aksesoari kao što su ogledala ili klub stolovi koji su potpuno onako zlatni, blješteći u celom ambijentu. Tu je naravno i neizostavni skandinavski stil, poznat po svedenosti i funkcionalnosti. Stil u kome dominiraju pastelne nijanse. To su znači mint i pink, ali one potpuno pastelne. I nameštaj iz tih kolekcija je onako svedenog nekog dizajna, pomalo skandinavski, minimalistički. Interesantno je da je taj stil sad iskombinovan sa geometrijskim šarama. Na jastucima, na tepisima. Pored toga, veliki italijanski proizvođači izbacili su linije za napolje ili takozvani outdoor enterijer, inspirisan prirodom. More, nebo i zemlja. I neki su ti tonovi onako zagasitiji, a materijali koji se upotrebljavaju, na primjer, tikovina je na stolovima, dok su stolice za napolje od metala, a onaj sedalni deo im je kožni ili od materijala koji je onako otporan na vodu. Dok su sofe i fotelje za napolje kombinacija drveta i tekstila. A tu su bili i modni brendovi Versace, Louis Vuitton i Gucci sa svojim interesantnim home kolekcijama predstavljeni kroz originalne performanse u neobičnim galerijskim prostorima.